Adom health tips so na wotu foforo mu ni ene yesie nyame adom kakra odi yen ewram a ya be share December bosumi no emu nti bronya bosumi na emu ana ewe ekodu sei a wa wani tuase wo pebre mu ti ya na gyahehye ema no ho so last week hu say ye di Benz eho enkomo nti ene nso anana wotwi mu ye to gyahehye so ye mpese bronya yi ene new year ye beti gyahehye bia nti ene ye ba be kasa afa eja ben fire ehun me na endpoint for the party clinic ase na daroma ena oboye chidom say yemfa health tips emra wo bedwam adwada de kosi fiada simenum ye nche medofutie bi na emwa ye nyina nti yare bi e hawadwen yenko endpoint ho mema no kokko check o prostate no wo kidney so kokko check na bibia ye kama man so awo mu nsem endpoint boa 0244867068 0244867068 now on the endpoint edin sawoso na ene me wo DO1 Evans or say wusu our original fire safety yene no ebedi enkomwe se nkwahi oba ne be kasa bebre nkofo se e wo se ya metade ne bapa wota aba na intensisa papa ye wo akwaba ya na bia bokode ye da se ene entity ya wo de mai wo ja hyehye ho nkwahiafo mu da se ene ya ba bedwam so na wotwi mu ye bedi nkomo afa eja eho enti ena ye adua de wadaroma ye ka se eja abone tofa kyeye eja kura ye de meda se efia se ode sa asemi etumenim na sene ebinumu enimu eja no eja ebinum se ye de no aduane ebinum so nim se ye de hye ade ebinum so nim se ye de to ade afidi a yetena mu ekoba nyina eja nanso se ye kase ye hwe eja nkasa na eja eye niema miensa bi a odomankoma boy a se ye ma ho kwan na wo ma won homene so na won menka ne se won adwen hia pepepe na wo ka won ho bomu a na ede eja aba okay ni edi kan eye emframa menumienu ye home egu yemu a ye de na masase so no sa mframa no na edi kan ni yetosumienu eye ohyew ohyew ankasa ohyew de na makwan bebre so na eba okay me ne wote hayi kura ebedi be meet mienu eko enum no obehunu se ohyew no ebeba ena de yetoso miensa eye ade bia ehye ade bia ehye ade bia ehye te se atare a ehye mi okay enti ade bia ehye ohyew ene emframa ye homigu yemu no sa eniema miensen ena se ekeka bom ewo mpempensuo bi a mesim pempensuo bi se empempensuo a ohwe krata ekitami eja betomu a ebehye no ene cheodue yi a ekitami omompempensuo no enye peda ene nti ezese miensa no etimi duru sa mpempensuo no ansana eja no etimi ama ne homene so na yensaka eja ye nyina ye ni betua se edere papa enti ne ene no yaboja nyina tofa okyena nyame ya adoma ye behwe de edija hyehye ba courses enti wadaro mene de yemfa hunsi ha okyena nyame ya adoma ye beto so enti se waka ye ho dia na wotwi eja hyehye na ye di ho enkomo enti waboni nyina tofa de akyere ye eniema ede eja hye eba wabone tofa okyena nyame ya adoma sabre ya nso kan ye ho wadom TV Badwan health tips na yentoa yenkomo no so mididi afia amankwa tamaklomeda endpoint homeopathic clinic ase yawe bia bowura ho no won show number na ye 0244867068